Kuki channel tusoh LAHCHOM ni ho se na bon on ni ko pa tunung jong VANNOI THUSOH chom LAHCHOM ho na be khom ki loi te National Unity Government te kingon golnop sa Gayeng Region Kanbalu Township mona achisa leisim ni kho jingka lama anaman nawa military janta sipaiten lenna akon bomkhi khumna air strike anabol khumjiun nunaw chapang panna in mi somgit lamin thina anatu tawin hi thilsu chu jinglam nidan ngale somdilenga chonma vela anasu hin hichia chu pa jigi khumuna Kanbalu akon kilometer somdilenga gamla achu people administrative team office hondona kingun ananeyo hi kinguna chumi zale som nga walin ki khopna ananeyo hin Minor Air Force jet fighter le helicopter ki thoa anabulu u nehi jet fighter in bomni ki zoma amuna anahi nunga Mi-25 helicopter mangcha a buluna hananei ji uwa thina to le ki su kha na chu nasadi in amuna amhon asayo nehi ki khopna ki buluna athile manna ki su kha na to atam zo chu nunaw chapangan ahin Myanmar New Year thingyan to ki mana ki pathil pi en changle thil dang dang ho sanglinga pan alawin agi sei nahi thuso to ki manin Kanbalu a PDF officer hon amun chu vetla na hananezun thina manna to hi hata tamzo na liding in asayo nahi aji chu thina to abang loi khatchu mel chita ata saw talde a umjong umahi kiti achi sa simpani jinglam a Myanmar gamsung salam Chin Phalam Township muna Janta Air Force ten bomla khumna ananei ji oven mi ko in thina anato vin hi thilsu chu jinglam nidan somlakhat vela webula kiti muna high school muna anasu hi hichilai mun chu mun sangdo ta town khat hin sa Gayeng Region to kigamgi komcha hi thilsu chun school principal pa ain nei pi chule adang mi sagi hon thina anato ve chule adang mi phachumpin kisu kha na zong anezun amuna kun thulun hon asayo nahi thilsu namun hi kumsang ni somni lakhat military kup umasang cha anaki putdo Chin National Defense Force hon awai homo hin kibulu na hin amo sipay khatchan thina atolo dano anapungdo nahi amun le akoma cheng ho seidong zuin achi sa kumkhat sunga chun junta sipay ten hichilai munchu thumwaita anabulu ta ovin asayo nahi alangkana Chin Human Rights Organization CHRO spokesperson akon thulunin webula le akim vela hi air strike umasang si chun imutsa buina anampoi ati hi hinla webulu hub air strike na bulu hi masang chakhana chu var khumuna junta sipay te outpost chu resistant force on buluna ananai naw chunga Chin National Defense Force ten janta sipay somlukupta athawwa galman cha phachompi achomdo zo wa chule outpost jong ahal ha danu anaphondo o anahi ichiji achu phula na a janta sipay ten air strike chu achil ha piu hidingin CNDF spokesperson kung ngai chun anasejin hi he thei khat chu achi sa lakaw Nisim somthum ni khwa jong janta Air Force ten Chin State Trantlang Town koma airstrike na chila PZwa milam ko manthina anato o anihi Thailand authorities hon achi sa Nisim khat ni khwa Tak province sunga Boldol Town mai sot muna anamano resistant force Lion Battalion Commando ho chu janta vai homte khuna pi do dinga moi wadungal kaiding konga anato sao chu jam do ding anagut nawa BGF 10 thal analha khumuvin ananung mat uvetin avela mohon anasayon hi hinla khunungin mi thumla khat pen chu junta ho songkula kun athisa amudo hi to honin thalchang mahajong apui ekitin hi chale junta vai hom na noya jilkung phachompi National Unity Government noya online school anabui pi hojong menin omeni hi janta sipaiten jilkung somlanga wal ho chu dan di ilota thimjil namun ahonowa ichia kuna asumu uwachu People Defense Force te atosot na anaywa kiman ahidan
ministry ran thuso ho chun achi sa latun nisim nga ni ho chun phondo na anani zun hi VANNOI mihim khantona asan jinga artificial intelligence na to thaina ngai cha na hi jing to hlonin ama sapina dingen kuwaiti media khanin mihim hilo artificial intelligence akun kisim do thusu sim wheelchair news presenter chu anhong do ta bin hi hichi media te chun online news bulletin ho mi ta ngai khel khalwa thusu simna hanai sa ding o hi ekiti hichi artificial intelligence AI akun kisim do thusu sim nu mai chu amin fida asawin Twitter a kuwaiti news website Arabic bawa thusu asim chu muthezin omtan hi ama sapinin fida chu ki phondo na anizin chuzowin audience so hinga itabang thusu angai nom ovemti anadongin hi thusu sim fida hi lumlam asia gam kaya dinga AI thahat na thusu sim masapin ahi na bana kuwaiti news broadcast ahi kimang chiding ahi ekiti VANNOI artificial intelligence AI thahat na le thilbol theina hata khanto sa jing ahi wangin mi tampia dinga tiza na le ki holal na ta anayo khat chu ahi jingin hi aji chu hichi amachar jingle mihim tampi to na thamna ho zo si jong AI in ahin khela to ding nei lo na hata VANNOI hung pung ding chu hi Ukraine girl chung thwa United States to go gisel go VANNOI mipi mudinga phonjal hi to hlonin United States gamsung pumpia vai home te la jong ling lejing tan hi hichi thu to kimanin White House in hitawanga to go pampet dang jong dingin asai na hi United States Justice Department in tulitwa hi to go ahung kiso do na ahung kondo no hole hichi thu zia Ukraine girl ato kha dingdan thua kolchil na hachil ha piovin na sayo nahi ichi tu go ki phongjal chung thule abol hon atu mo chung thwa tu su mi hon tu do anai nawa National Security Council spokesperson John Kirby in tu go pudo le thezal hon atu mo hi ipi hi dan a het lo dan an don bu ne nahi tu su khanin ichi lekha tu go kisut nahi gemel ho chat roma kon hung ki mupan hidingin asai nahi aji chu amin ki im kum somligit khang tha khanin ichi document hi gamer ho chat roma akimona thakhat vanlam ahitaya nati nahi hapta khat vela chu hichi lekha le adang dang ho chu social media sites wa aniki the thang pan nahi hichi lekha phiang ho chu thugu zawta ahidea United States in Ukraine girl chungchanga thilum dan assessment abol now chule Washington in ato khompio aloi gamo chungchang thua thugu ngai li na anei jingna ho zong apangin hi Moscow in Ukraine abuluding akap ding phatle ni kho ho chule akap na ding mun ho Ukraine sipaite air defense system missile ho haptaka sunga agichei kigu ding dan main Nisim ni masanga Ukraine te S-300 missile chang ho aman chai ding danu aloi gam Israel le South Korea ho thugu angai hi achil hi danu apangin hi hinla hichi thua hin leak document chu adi lole akisim thu a hi tin South Korean in phondo na anani zin hi siura kun tu phone na saina gamsung danin ke buina gamhwa galman cha pi ding aphal poi an tin hi hitiji chun South Korea in Ukraine adingin galman cha akpi thei poi an ti ben hi thugu achun United States Intelligence Agency hon Israel Intelligence Agency Mossad ho chungzinga jong agu avel hi na hanay wen ki sai nahi alangkhana senior intelligence officer hon ichi tugu pampet chu 5 eyes ti chu gamnga United States Britain Australia New Zealand le Canada gamhwa dinga wangsi numta mangsi bangahi anatin hi Netanyahu government sunga cabinet far right minister holam kainan mi sangwalin
pro-settler Mars dia ki he chu achi sa simpat ni khon West Bank muna ki zot na anena yu to lonin Israel le Palestine ki ka tension asang le kita ni hi Palestine tian ki zot na chu hate in dem na anayun chen namun gam ake lit jing naw to sot na hi ti ni hi ki zot na chu Israeli sipai tampi VANNOI ana chilhan Israeli Finance le National Security Minister pannan Minister Sigilamin analam kayon Member of Parliament Nisim ni Rabbi chile amuna cheng Israeli le lamkai hon lumlam kaya settlement ho to sot now that sanan pan anala ovinahi Palestine Ministry of Foreign Affairs in hichikin gonsu demna ananein kizot na chu fascist chule kibuina hata associate nadingle kichawna hi natinahi tusu apat napat at say natsan ngay ho zosi na sungsi uwa kagipanaw kahimpong ovi tusu ta imukid ka ovin na bonon mang pale si bay.